BJP Nilip Mondol Committee Hoi Pen George Rongpi Nilip Block Education Board Chairman Afan Karchopon Lakhain Korapon Nilip MEC Constituency Mini Stadium Sport Complex along Haikuni Cheklo Nipain Kora Troxerni Nilip Education Board Chairman George Rongpi Afan Karcho Lapen Kiting Jai Meki Paman Pon BJP Nilip Mondol Committee President Bapuram Teron Secretary Relief Teron Atum Kachari Pon Amayalong MEC Pobitro Rongpi Vincent Ronghang ex BLCC Chairman Bijoy Bay Social Worker Hogan Terang Social Worker Roland Killing BJP is Car Beno District President Atum Lapen BJP Longklem Rapet Abang Pubang Petum Chetongdon Nilip Education Board Chairman George Rongpi Apan Karcho Lapen Keding Jai Mek and Therapy Mayalong MEC Pobitro Rongpi Kejai Pon along Tina Constituency along Sitame Unity Victory Prosperity Program Kepaman Pon Ason Thak Thak Non Kewangji Matiwang Cheklo Nepai Troxiarni Nilip Constituency along Ta Unity Victory Lapen Prosperity Amai Kepaman Pon Japan APS 3 pen kawang President Secretary tumpen BD Sore Than Pon Lapen Arpus Lame Chepek Pon Lapen Programs Lame Mesen pen Pachun Pon Japan RD Doklong pen Chingit Chingwaisi Programs Lame Mesen pen Pachun Ponlong Lo Nilip pen Philip Tiso Loti Kimi News Car Biang Lo Along Ning Kupusan Lo Apransi Kaduga Vedan Nili Baral Panta Kiru People Pig Lopini Itung Kuching Home Carding Long Autonomous Council CM Dr. Tuliano Hansar Kang Hon Pen Napen Carding Autonomous Council Education IM Sar Chatobi Sar Lapen Itundang Local MEC Sar Pobitro Pilang Tokang Hon Pen so 11 block chairman ang Nili block long semen Nili block chairman education block chairman ang pipot ang long tuan kiru people pig no Napen dak Nili bawar arat tu semen Nili fan PS 10 pen seme karbi mafla pen Nili fan karcho pot learning samplik alang tu fan Nili thangda pimo we te pon semen ni pong pen kachuro laben ona malu seme hichme han pen So Nanti Kau juga tumbang kan Halajan LP School long kita tang Mi 27 nani Tomong kita hema thadak bang hema bang ke tingki babrai sing puta dak selam ka selam son theglo lelan sila dak also martum bang ke lobe chari ji phang ka sik sa ta dolo lobe phan phan ka sik sa dolo lasi tabang so school puthak non kuana sign dei si dei tombo ma chi tombo hala Topulang solong tapi nili han block chairman education board chairman ang VP ako pen si inalak tong namu lasi nili non la education block chairman manda pen anak survey kuri bana tumi to no to si hana kopia posi na tong ma boundary wall kanang sot sema ba kopia thema po survey da kuri dam no lasi boundary wall da non people po pusida itum sarment chingwai pen sin non dak to no pen Asku keno tame repairing kon na penili tame ase chairman education board chairman penangan atema ni block under 7 dopik school asinon dambom lo private non hum thongket ba hum thongket phobak school ke visilo asinon la deholojan jitu thingpi ba bra la school ni li visilo ngala atema mithang tame busy o mat tamong le saminon province la school same dam si lang dam si dam school tame puthot aku repairing tuji ba ko sonsonan ake no ma lang dam si la aku kim garang ba repairing kon si la chese pon Ini tadi great proxy lo November cikgu masih pini ladak itu mai kan ni dalam tinggal aku itu non kirangi mati jong cikgu Desember cikgu dari proxy ni peace victory and prosperity relief kadui tak itu nilai pahabar ba si labang so ame long itong iklem konji kado kabe do kasi pini ladak labang so ame kachun pe me thekje phan ongdung armo kachitong thekje phan apan alaswarni itong BJP government pen iklem tang development amukha inauguration lapen ongdung ay scheme non akimi scheme itong kelong tang dolo kolam ke long 52 lakhs school ahem itong dong lo tukila long 3 crore 52 lakhs lapen dokora long 1 crore 52 lapen gelason thak bridge hai lapen BDC bhawan se tame tum long lo si lahai tum kaching tu sai topik sai se tame
kitang tang anam bang itu inauguration kuri po lapen non kimi mukha ke foundation kuri ji lasila sorni masih itu program and ponji lasila so butak pini itu sikjit pe itu cingwai ponon di libon ke itu kami tigiding lapen di pilon plan rapen atau wajib positif itu pen room si ini sifon kompetisi tamil itu sengpon.